Afike-ke afike-ke u-Amanda acela nimbuke wenze njani. Yo mfethu wafike wastakha, which is understandable. Phela lo mfethu ubeyi-good girl yezwa, ubeyi-good girl nje yasemakhaya. Bene-boyfriend yakhe bebengakhisani ngisho ukukhisana cabanga. Mhlambe nje futhi ubengakaze aphuze ngisho utshwala. Cabanga nje usuka ekutheni awukaze ubheme, awukaze uphuze ngisho utshwala. Straight to ukudayiseni ama-drugs. Yo, hayibo, hayi. Impilo yakhe ishintshile yazi nje. 3 days ago bengayitshela ukuthi impilo yakhe ibingaba kanje, cause it wasn't like a slow build up ukuthi okay yabo lokhane ekhuphuka kancane kancane. Senje qumbu in the deep end. Yasho ukuthi baboneke laba abanye ukuthi hayibo nange stuck abo. Afike-ke lo munye-ke nje yabo vele yena uyijwayele lezi zinto enzeka abadayisele labaya. Hhayi-ke sebeyahamba-ke sebephindela emuva bayamtshela nje ukuthi hayi